itinya mana he? Nabi ta makadahe. Alhaakumut takasuri baca cicak aga maka dia Nabi ta pada kumu baca sisa buaya di lalan nak orangnya. Ia kumu baca kulallahu katalu pada kum tamare orangnya kacicak. Magani. Mu baca ya kursi ya komeko matinro ya komate ko ko suruga mu monro. Makanya mati kalau surah bil palak dia naganggu ko. Al muawisatay na sana kalau surah binas kalau surah bil palak. Ayat kursi apa sandrelo ko kupong Allah Taala. Iti kanya na subhanallah kataluplo alhamdulillah taluplo Allah akbar taluplo pa supaya dia na mapat di alele mo komoto ko matat de mana takko mo na sabay itu pak buratak ko. Manang ka jajaga pedi ta baca. Ya bamiro bismika Allahumma ahya wa mut. Doa minimalis. Iya. Itu kuncinya. Fatihah kenapa 4 kali? Pada kota masjid sedekah 400 dirham. Iya. Cuma kata pandrita na bagay. Jadi Fatihah pertama lo ko nabita. Fatihah kedua kepada kedua orang tua. Fatihah ketiga kepada seluruh muslim, muslimat, mukmin, wal mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Kemudian Fatihah yang keempat loko aleta istri dan anak-anak kita. Sehingga kena apa? Makir. Tambah-tambah Pak Dongat tak komeki mentin roh. Aja nanya bamiro. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pak Cakar dulu ada pina perlu mentin roh. Pak tu 5 HP. Detona ko to penrang di. Angkat tu tahu Pak tu 5 tito tu 5 Facebook. CD engkau urusan atau pertama Facebook Apa maki buat status. Aku menyesal. Puah. Ya. Ternyata kau begitu. Iya makai. Biasa Pak, tapi dia tu gagak kau punya. Iya, ni semana ngurusan nanti na sampai di watan na yano ko Surabaya, sampai di Utu na yano ko Kalimantan, sampai di Docili na yano ko Bone. Padahal kay laki na jamba-jamba din isang. Na urusan na mana mitaw na urusan. Iya. Kemudian, ikat talo nito. Jadi alena makibua watu na tu ukolino, tau maca tu yaitu. Yang kedua angka bija-bija na salai makibua deceng, tau mau pak yaitu. Makanya di tau manangnya jami mana aja tama cigau. Pak Megatoje itu tau mana maka seke. Apa ya ro parensi na nasang. Aga tu kuya deto naganak ko deto nagawaran paraku denak ko. Angka tau de ni alengana apa nasabak melu pasalama aku pong Allah Taala. Apa de nagagar repay mato ko suri monri. Apa ia tu tau angkai anak na ya tanah kita na itu mato masa pajamoga. Ia tahu manangin ada tu kita nanyang. Aga mita nanyang anak na negana na. Iya, ia na tu ampe ang kataw mitaw mak bayi ni. Saya mana na tu parepay man tu ko suri monri. Olo to tama na suruga ya kutanasi bayi ni. Tapi dia itu na pada palan na. Tau purebo ting aka 20 pipi itu mas sampaja kaloloy na papada palan na. Itu saya tu kelebihan na. Tapi aja tetambah ya maka dia tahu 2 bene na matan rep ya palan na de. Dia nak kok. Iya. Jadi upasangi usahakan inang kadecing. Taruki pas sengarang. Makanya tu kona senga madecing itawe. Aja lalu tama seke. Apa ia tu tahu seke, namo tahu seke cacatul. Iya, pada memang ni. Napa ni dega sengaran atau seke, mati tahu seke pak dega kata teri. Paling sikap bian ni mite. Salabat ni. Kikiri galah tu. Iya. Iya, mana kau masih kita tahu Lau tay kiburu masyarakat kuburu, nabaca serta ko kiburu ambo anu na sukat di pabiasa tayo tu padahal buru ni buku-buku Iya ko mabas say tahu tak kajanna tahu ko mati. Bakat teri tahu iya nakada tamakada iya na yano de na tama suruga. Mega ni tahu de na tama suruga. Angka bahasa itu disebutkan oleh sahabat. Angka tau lalo tau mate layule maka de sabay tau pakanja na kasiyaro maka nabi tayo sa suruga yun. Sisan nang katayule lalo na kada sabay o tau paja na yero maka nabi tayo sa neraka yero. Makutane sabay maka kenapa bisa itu ahli surga dan ahli neraka? Agar nasa nabita karena engkau menyebutnya dia baik. Jadi na pagana mo patapulo tau ko tumaka na tau kanja itu insyaallah. Si ditulit yang salamakang itu.
Ina tu ampai Pak Bu, tapi aja tu si guru-guru maka dah aku tahu kanjak. Dia nak ko. Iya, angka meto tu tahu ina toli rampe maka dah tahu kanjak. Iya, itu ampai ko to mak bali bola je aja tu si salah-salah Pak. Palai ko bola makko si cawe ka he. Iya, na ko mo lupa mite ko lego-lego na mada pito ko si bali. Aja ta si salah-salah. Pak bali bola meto mi tu mandari si salah Pak. Magana madari pa si sale te manu na bali bola menre ko adenge de tu na bisa kaje na de meto na bisa kaje tu manu ko menre ko adenge madari lalo tu jamba na pemak de makare guru ta kali sidendreng ya ko menre manu na bali bola mo ko ademu na jambang aja mu bisa te manu Pak mapangewa ko tu agay pale ademu bawa na mu bisa pesan na guru ta kali sidendreng iya kemudian agawat din na pigaw keluarga ni Monre siya gabijan na almarhumah asira siya gamakun apa mau pa itu maka datu nabita siapa yang meninggalkan 3 atau 2 atau 3 anak perempuan yang ahli ibadah maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Nigi kita salai 3 atau 2 anak makunrai ahli ibadah maka dia nabi ta indo ambo na dia dagis say api neraka. Makunrai ya tanya roni yang pai di angka roni anak tan dia makunrai sabara ni magi na makunrai karena menjaga anak perempuan itu berat. Iya nanya pas sampayang insyaallah. Salamat tu tomaton. Makanya tu tomatepak wat dita masuru katanya alena nasabari. Tapi agana wija-wijanna madecing imonri. Apa dia apa aja tame tu pahala tastor. Makiro. Jadi akong ka wija-wija ya memang narota patu-patu kang ipa yang pe makadaka akong kana tatapa pesantren. Tapa pesantren ipa. Tabawelo pesantren maka deje na melo tabawa moi. Namoli mangas so minalari dia na marigaga ya na pura tapoda mena ta kada kunjo na pesantren nak mendaftar ya ko me ko matu tame sempe me ko loko na dia na marigaga yang peti pro ko jo mendaftar ko pesantren na mo talungas so mo kolomo ko koro magai dia na nitaneki matu ko sori monri ya ko itaneki maka pura na tu pertama pesantren ale na to me tu lari magani iya apa ya ko idi magani iya nana epa namo parema mikotame na pesantren namo batta ko pesantren namo maga batta na tatati maring kalinga pangaja nasaba agama na gurite materu ya ko masu imatu nan caji paremang aja mo tamaselang apa ya ko melo isadar na isa baca na sampajangnya Pak purna gurui ya ko tau dia nang kama guru agama na melo sadar aga me na pigaw nalika napu makiro na pe mema pamula pe mato ye ko tau angka dasar na masalah na melo sadar angka nola rewa na saba nesa decenge tapi ako tau dia kana guru dece na melo mainga na pe mema pamula pe amang iya na tu nami ka to biasa makarawe kini mapasantrenga biasa mi kamakoto ya jaja ne ro makara tama na ta pasantren manca justas imondri pia tu yang penting jolo mas sampayangi na guru agama ya mo tu penting aja ne makada manca justa manca pakapelak orang imondri pia tu yang penting mak guru agama nesangi hukunge kada ia harang ia sunnah ia makruh ia wana perintah kabanya na larang yang pe makada namo sula mi monro pesantren me gatoni nak guru itu apa aswan ni mak guru iya aja mo ta maselang tabawai napa tapoda po Allah taala kadang keruwijaku patama po pesantren me kami te madeceng tapat tetaka nga atina korilalang makko matoto Nabi Ibrahim waktu na nabawa Nabi Ismail lo Makkah degaga tahu-tahu tanah makarakko degaga bosi padang pasir iya minang katalokor kutolok nangkang nabawai anak nalokor si babai ini napa napoda po Allah taala hengke tu anakku he rabbana liuki masalah faja'la bidatan minan nasi tahwil nasarahkan lo ko po Allah taala yo pui ti nak talo pesantren agan ronandre matin romo awe kun rupaga mana kayo rina wana bai masa gede na tinro ko cakaru dui itu iya tapi sekolah kami nak tak tangabu na idi iya tu makanya prinsip na tomotoy makada we tangabu na ya kasi dega gawa putaron ya anak kutona iya parumatu pitanga deceng iya kok di pesantren na lari aman ni
Kok sorry mondri na kada pura na tu patama le na to mi lari po. Na pa rin ko tatilo pasantren po na mi man ipambinana kada idi tu pasel to motor na tanya na tu ya murusui. Idi mi tu stas ya kok sorry mondri tanay ka maton ni na sampajang idi tu jalo kada itu pura usuro. Kata na amang. Manyama yo kok kibolay na game mas sampaja tay na game tatak kilay pape. Kok sorry mondri. Apalagi ko dita babay. Na kada nasuro mo ka mas sampaja din na babaka igan rusu matoki. Ini penting ko sampaikan. Pak Mega itu tahu macam mimi mana ada ni sama piarana. Tapi dia tahu kok penra di. Tantangan anak-anak makoko pak berat sekali. Maka tantangan anak-anak makoko. Apalagi itu media sosial game oh liwa. Makanya pakai pasikola kami anak tak. Kecuali magalamu ki di itu lemoy mator alhamdulillah tapi aku dia tu le patamangi ustaz na. Yana tumpai to mata tariolo ko mamaulu itu ligatu telo ite gere telo iti lo ko manu ena rangi mak boy mancajiti tapi manu ena curi. Dia na maruba mancaji manu tetap mancajiti tapi aku mak boy irindo manu ena curi. Mako matito anata ya ko gimpe yambo na patami pasantarenge na kiyaye didi ya na macuri mo tu kiyaye na sabao kitu monri didi kama kiro itu maknanya tapi itu talo yang kamporo na mo wije mako tu sabara ni kamporo iya Pak ya tu ko parenta agama 2 mo pak nomor sidi na suri na bita kada jenne ko napa berhubungan supaya yase iwija-wija munaiko. Yang kedua ajong berhubungan ko cakarudu ko na sabak magay iya tu na namake tu matengah mak bicara lamba ilmunya. Iya na tu ampai kong kana anak 5 tahun ni 7 tahun itu 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu. Iya. Leto gaga kapang ukoy. Tapi yang ketupak burana Pak Bu. Ia ko jumai alaki cani madu kemudian garam sedikit. Tasusung yawana lilana bacangi salawat kapitu. Isusung yawana lilana supaya masih dia mak bicara nana. Madu ya, tapi aja nama madu asli. Pak itu ko madu asli lu tutupan neme ko rewe lo boleh. Dia pahangi Pak Desa. Kemudian irona upasangangi maka da usahakangi nangka ukui lalan naga mata wadia denungi. Iya kotannya anak tataranong ang asumbami man ko masigi. Atong kagaluta si diheto aja tak bagaimana podangi anak ta engka tu nak galuku si diheto tapi engka tu galuku 10 are aja nemu bagi yero. Tawaku yero. Sini nasele na patamamana nga masigi. Ina riasa wakapa. Ina riasa wawatomate. Ito ampe to matatarulo kuma bagaimana de na bagian nang kanataro makdewa watomate. Bahasa miya tu makdeya ko digaga di mo na komate ka. Ina rumubalu mong kosoka nga. Bahasa halus miya tu. Ya sangewa watomate anukuy yero gangka mate. Ya komate kak matu sini nasele na kiringan matoka. Yano riasa watomate. Yo pwede masangnya watomate. Nigi marongko so yang malay. Tanya watomate sana ya tu yale nun na tomatewe. Dari dulu itu wakap sitongan na. Tapi dia ni pahang. Dia sakada niga pamula ya roles semale nun na tomaton. Sekarang ini rumah pamula padahal itu sengewa otomatis itu dari ulama dari dulu itu mengajarkan maka dia kok bagaimana kok ajong bagaimana nih usahakan inang kamu taruh maka dari wawa otomatis ya sengewa otomatis nabawa itu mati yo pun dia sengewa otomatis natajang ini mati na panala dire ada nasi salah pasang yang kayak hadir ko aja pak aja tercapuri orang perata ko mabagi usahakan inang katataro kadang katugaluku kami na macika talu miare tu aja na mo bagi rona siya ko magalu ko agalu umanga tapi asele na patamama na muka masigi na mo mate ki de na paja tuli talolongan ngapalan iya na tu tahu mau pak apa iya ko mate ki na de tak bagaimana ngi batimon re mi malay makom itu
Pai di makun riu pasameman ngajar megala ada ulawa tapi silapo-lapo. Masa dia bani monri me tu malamanang iku mate. Pa makun riu makuko pa bo mau terutama ko sidra puita mega. Maridi nyo ko banrin ng katoni mo. Si tonra cicin na. Namo puto na meto gang kasiku tonra na jokot. Kataw malasa na niya. Perhiasan wanita itu boleh tapi jangan berlebihan. Iya. Penting sampaikan. Tapi dito na ako to penrang ito. Kemudian, Pak Dongeng, iya ko puraki masam paja perlu ya bijan upasangi. Ko puraki masam paja perlu takiringan ipate atau matotta. Bacangi kulallah wa katalunia kang ipahalana. Iya ko masumbangi wadita pasya corang. Angka dita 10 sabun ya kabawan nih 5 sabun rupiah untuk almarhum 5 sabun rupiah untuk ia. Itu sudah sampai, tidak usah disebut namanya. Ya mikomeki tapu ya sana dia nama rigagah, tapi tidak menyebut nama, yang penting pura ini akan letuk nih itu. Jadi aja tak kada ko dia tapu sana dia letuk deh. Apalagi ko salah tapu panitia aja nata maselang. Pangkat tu tahu masumba 100 sabun sumbangan 10 misabun tapu panitia aja ta masela. Dia mungkin salah catak malaikat. Nanapai ta'ala di tanes sangi kalabi masumbagang. Iya. Itu kuncinya. Bahkan sedekah yang paling bagus itu yang rahasia Pak. Deni risang. Talabami dita tapasi pulung ko kantongi. Ya nalalo cilengang ya kapatjabawan ni ta'ala silampa tapatami ko cilengang aja tita di siaga. Maka dia pong Allah ta'ala ko hadis sakut sina nigi atak ko malenga de na bilangan nga nalenga de tu bilangan yu parewakangi. Yo poko si sel ligat tamen di siratu isoro sitama. Sapa di 50 soro sitama. Angka tu biasa tau masumban na sele duina. Na tahagi na sejolo sele jolo. Ini itu. Iya. Tapi dia tu kak kodi, ya biasa ko ramalangi ya ke sana. Malepai itu weh. Na sele sumbangan. Apa aja tu ko malepai biasa, yolo tolak bala. Kemudian yang kedua, sedekah lomonri. Yaitu tolak bala te pala yolo. Makanya situngan itu pu imang pegawai sara ya let tolak bala. Iya, tolak bala ki. Jadi senge tolak bala pat tolak bala itu ke manusia itu. Jadi itu pu imang ya biasa imang rio lo makoro makoto menatu bawa kaluku teh si bawa dulu 5 sabu. Iya, tapi kan malupo dia biasa ko 5 sabu. Iya, nanti 50 rupiah burasa. Jadi aja na tacur dari 5 sabu 50 pa sabu. Iya na sabe la salah saya itu tapalo masige ko jumai ya na ele tapang kay mango ko tulo je milodongang ya na ria sa tolak bala bawa kaluku tu. Kaluku na bawa kemudian nilodongang sebenarnya itu tolak bala aja na di natati kaluku tu. Aja na namota sidakai memang apa tasuro milodongang. Iya tasidakai ko jumai tasuro milodongang. Itu ya tolak bala. Tania tu sumbangan ko masige bawa. Tania. Lengnya tu ko tahu. Pak Pui mah tetap masam pajang. Dia kay mak dia na sempajang. Makanya tu tolak bala makan jalan dan nasabak magai itu papas salama. Cuma ia miko 5 sabutas tolak bala karena la soangi dia na lesse. Soangi na di 5 sabu mak buatang kami. Iya tu. Iya. Nang kamu itu jina po nabita dau marda kum bisadaka. Burai wila samu na pasi na pasaba pasidaka. As-sadaka tu tada faul bala. Yaitu pasidaka na tola bala. Cucu ni si cicikan na mato. Kanker lasan na napa 5 sabu na sumbangan deh na pa aja. Na 10 juta ko makimu ko. Magi na 5 sabu mas sumbangan. Jadi pasipato iro pasidaka lokoro la saero. Makiro para me ko pasari di na ci di mididi na namelo isari batu pada pak jaguru de na lesse ya to ko siratu idi di cica mile soro na lari makko mati itu situ kana pasidaka ya ko melo ki mega gadale ta ya pakaja ki pasidaka ta terutama sedekah makanan itu ampai ko to mak beli bola makko ko to si sele Andre tantara kang ikong kaga taki bua tabawe lo beli bola ta malundra tu Andre anu naki bua eta we na sabab puran ini laudong malaikat. Yana ria sama baraka. Yana silele mote, silele Andre, mabela la seko tu. Ya tahu tu Pak Burana. Iya. Yo pemako ko aja maseke ni tahu ya Pak, angkana la mari seke ko Burana gulukas. Iya, tu gulukas ma pakat di kita we.
Pak malibalo ko pa sa itali mataluta magulukase dua na naso. Macalak mata na mancejisa di na paso ka balibola naman repecok lada di na bawangi. Ito gere. Ma bipay makotok nasa makanya yandre ko macakki ita magulukase. Ye matan ratu datun na tau seke anang kadua gulukas ko bola na datun na tau seke itu. Deto gago ko. Iya. Pak Buray itu tau silelean rewe. Makanya ko tuman na subale ki. Makan ye sa dikanja na sunna na de na malunra mapayimi. Tapi magi bali boleh pacuk ka bolo na pake maka je bolo duro na magi na makalunra karena sudah didoakan oleh para malaikat. Ini riasa barakat. Jadi si lele Andreki Pak beli bola tapi apalagi ko maki aja tasi salah-salah Pak desa pemilihan kepala desa itu aja lalu tasi salah-salah pasang nah asa gini boy Pak desa ko mak bele bola na Pak desa corona pa ko ki buang bali bola tapi itu turungi ki apalagi ko gara-gara anggota dewa pasti salah ki ai pajain nanya mi itu tim sukses itu 5 palaga tuh biasa Pak pengewangin teh Pak Melo mega suarana. Iya, upasangnya aja tasi salah-salah gara-gara pemilihan pemimpin. Iya, apa-apa aja itu matuk memimpi makotom itu. Iya, makanya tasi ama-ama kemudian saya wasiatkan tadi ke anaknya ke dapur ki masampaya ti lodongan. Angkat tu makan jalan da yonrui min lodong. Iya kotolo masyarakat buru dan siara yang paling bagus itu sebenarnya yang sunnah itu malam Jumat. Cuma dia min rule di betu. Apa ia tu Nabi tak tate 10 si di pinaloki buru kon di Jumai melo pisubu na rewa maraji-raji nasabaan kami matori waya biasa baca maka dah setiap malam Jumat ruhnya orang-orang beriman itu orang-orang muslim itu dikembalikan ke kuburnya iparewa itu ya tuh makanya Nabi itu menziarahi sahabatnya di pekuburan Baki itu di malam Jumat. Iya, cuma dia mini rule mau kenapa nih tak tambah metode apa ya Pak? Iya nang kata lo masyarakat buru kawan di Jumat tate 10 si dicadi dinna tak tambah metode apa? Napa maka dati nelalang makoma tu komate. Iya. Yo pudi lo masyarakat buru marombongan mi. Napa lo makdo napa mapu tu? Nah seperti jeli. Napa maki buat status semoga dilapangkan. Agak lapang dia mulau dong iya itu kuncinya makanya cukup kalau tidak bisa datang ke kuburannya tapi sebenarnya mestinya datang namoci cemisi minggu kuda itu leci cesi ulang iya dia itu napa ada Pak nasabaya itu tomatewe mak kita tanyami Pak kita mata lahir na pake Pak kita ruhna makanya maka dia itu Nabi tak parengkalingan atau matewe itu tembus. Makanya tu ketoloki buru tu mak beresalam assalamualaikum ya ahlal kubur mappe bali manang iya tu namo tu madodo misadai karena memang pendengarannya lebih tajam yang itu ampai naten nabi ta ipauja tau matewe kung katau mate nasabak nang kalinga tu nama tarang yang paling kalingan maka nabi ta 40 jong kana ajena na salay na patau palamungang itu palamungang nang kalinga mo ba tu tau matewe nang kalinga onrotaran na paling kalingan na itu. Makanya Nabi tak kota mikibur itu mampir salah assalamualaikum ya ahlal kubur. Nih komakwami rododo na sadana Nabi tanadena nang kalinga to mate korosun na kiburu Pak Malok. Yan tu nak kada Umar nang kalinga gaji ya Rasulullah maka Nabi teh Umar lebih matarangi pareng kalingan atau mate wena tau tu. Iya, makanya aja tak keto manu ko itu ketolok kiburu lagai sandala mapacimo gaji di kiburu to kumanyit. Pacimo to. Ya aja atas sandala ya miko mega dori ya sandala ki kemudian yang kedua ya kong kasari tu oko tu pasat dapurangi aja tau dui ya ko malak dai malampe tetap pak bawan ni pak makai nabi ta manci pasidak ka tu yo puidi makadaki de nawat diudu di mucuke sitonganna dilarang dicabut karena siapa tahu nonrui bere-bere nonrui agama cinong itu menjadi sedekah. Tapi ya kong tanah-tanah maliwang ngurak na no tembus si buku-buku na tau matewe itu harus ditebang supaya itu bihurmatil janazah aja na solanyo koroki buru Maki itu sitongan na
Kemudian ia roki buru pa aja nata bangungi. Aja nata sembeng aja nata tehele. Tapakan jaki bawan ni ia ropak dan rina cedek wirina macamnya aja nak dutut tanana. Apa ia tu kui bangun ki buru na larang ya gamata. Angka balalo hade sa baca makada siagi-siagi na tambayang si ko to na toton reng la otomatik ang kasukiamo. Itu yang menyiksa. Aja nata tehele aja nata sembeng. Cukup biasa-biasa. Ya kumeki pakanjaki bolana o kumasigi eta sumbangan. Angka tu bolana ko surumonri. Ina tu nak kada nabita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi-nigi bangun masigi o kolino lai bangun ang istano ko surumonri na po Allah ta'ala. Makanya kung kato ko kampot taraji masumba na mode na sampaja tatang kabolana ko suruga. Purato niya janji. Ang kabolana ya. Na mode na sampaja, maka din ang kanalo masampaja tapi masumba. Cocok ni ang kabolana ko suruga, de minatama. Kami nabitay bangungang istana berarti akibuara bolok ke suruga tapi aja tetaja ngeliat tetama apa ia tu sampajangi gonci na suruga. Makanya asumbangi tak sampajang tapi yang kau tu tahu raji mas sampajak dia nak kena sumbang. Yang tu tahu tama dia kena onroi batu. Pak dia bolana. Itu kan begitu. Artinya dua akimi sholat wa atuz zakah. Patatungang isampajangi keluarkan sedekahnya. Makanya itu sakae pas sedekah pokok. Baru-baru ka apa nete ko Pak Desa di? Iya, makanya tengerangi sakata annarratuna 50 tallu kilo garak gabah nah karena itu sakka 5%. Beras ya tapasui comok na tapasui sarwa pokoknya semua aracun nagana ko may tapasu manang ya ko soro 5 pikulu si tengah. Jadi 653 kilogram gabah karena itu sakka 5%. Tak kaya kodui takalin 650 kilo gabah lai timbang bersin na yaro bersih masumana nih nadapi yan 600 kilo berarti tapasu 5%. Jadi yan na sakka aja tapatami masigi ko sakka untuk orang miskin. Karena anak aku masih sekolah kujupanda kasih dia na mampu talengi yaro na pakai masih sekolah. Atau angka atau kasih asi tabantu. Itu supaya selamat. Saya kira ini penting saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, ini paling pokok. Nasabak modal tak iya. Ia tu Allah langang ngepak okolino on Roma pasipulum. On Roma pasipulum. Ia kongka kalabiha talolongang okolino baraka miasana. Tanya apa pahala? Apa ia pahala ko pesuri monri? Oko pilalakuburu tena panita pahalana. Tapi ia tu lalakuburu alena almarhumah. Itu tembus pakitan na lokolino. Tapi tulinata aja tu ikiringa pahala. Tulinata aja tu ya sumbangan. Pada kong katau melolo Makkah nang kay oko Jakarta transit melo ijo kana de nang kana duina melo irewa de to na cocok makole ba tu otomatis ko lalakuburu melo irewa lokolino de na cocok nite amala na de pabajak ganda maka dia akan menunggu kiriman pahala. Ya jaja tasis seto motot tak lalakuburu nasaba angka tu 5 tajam usahakan setiap sedekah angka tepat tujuan. Itu kuncinya. Pada yang mahade reki makoe angka andre tapalenna berupa kue atau apa tania kangi pahalana loko tomatota almarhumah tania kangi nalolongang itu pahala sedekah makanan dina paja yaitu pahala sedekah makanan ko masampajang itu dilolongan tu baraka ina tu ampai tomatota diolo makadan namo wae putih mumpalena kangi tamumu tu mak baraka tu karena 40 hari na tu ampai kiasa baca dong idi pu ima koloki mak baca andre ki aja lalu na detandre kecuali mak puasa. Pangkat tu imam mak baca di nande kupure mak baca. Padahal belum tentu diterima donna. Ya ridi mak pak baca pakanja kitu pahatta aja na sembara mak baca. Lai podangi mak kadayano sana tau mateku supaya na khusus kangi. Maka aja tak kada niga sana tau matete na si jamanang. Empat diului mang tepui aja na yaitu ko baca doa kedua orang tuaku dan para leluhurku tamamanan itu. Ya aku baca doa salama no itu anak-anak dan keturunanku. Aku baca doa salama. Tapas